Wala daw mo le gurang asuliw maglool tunin mem kung kira udaso. Era alitasil se agambesa agiblem excuse ring ari al sumula bangel ko lo mo karim no di al subel metro ramam. Agi di mal ng tara adra kasi sa akwel akmlo sigra adal subel ko mem mo bangkamam facilitated tel talk show Senator Basilius. Mo subel ko ngin metro ramam maring asuliw maring asulen mo subel medyo na ramam. Ya kamam maway gelbek program ramam. Nga kamangiya facilitated tiang. Itigil di orkestra ko mam Rabi Kelsil sa ngaryan irama ma Henry Jackson. Ma ngilo do song mer kumit tera rubag ko man sulam. Kudur si orgon le gor ga jak am dangar sel gor tele de babora subject tergau. De burang irmang do adadu tatsima. Okay, ya. Malungil suel berbekla de malungil suel belmura senator Mansar John Digit. Okay, tigida topik nga. Gida komesra igano birgid ngora slowly emerging. Kora gele bungal kora mastatele ol tap ngal mang malunar model aktal nga reklam udura kagidele director PBA mulasen future next 2-3 months malungil kang koda nga stat maral may masyowaya gomit singing mungil maral kora ngila future gid other belaw di tigida imol la al dirgal borngi missing ra al sela landscape ra shovar asel belaw masyokal los parti del tema que mo sodi len kumesinging tara critical element tra tora shobay tiagi del topic nga galbo sa derni tora bankruptcy bankruptcy irma ga adala mo le bankruptcy sel luaya roguil balsem amnal itra roguil asset terkau ger rogul kloklela ashobay rakaw namo makasara balsem maka okmora tukoy maka ngara bilas peluwe ang matalam latdura bil senge maka di betul ora pertakar elang mang tagi del bankruptcy law ulang mal global guldos peringi ader belau sanga kombali a second chance ma other el reform reorganize restructure a financial sector matakan tinul operate Len bayo gila adol nga siya akong balil rehabilitate financial sector. Dadi na more closer tier. What tell guys sa Pacific Saving Bank. Gandi may closer ngi maradam loka karo. Di mna sa collect taw duded. To this day ngirmang hindi rak masing tana mo girel ge. Ma understanding trigel adal nga receivership adir go reor. Mang tigida kotel atul kotel common el partra bankruptcy law amerikel which malunga da dospe at chapter 11 chapter 11 dekmul wase stop tigel creditors tigel adel variable sheet tel kombalirtir el stop mendiagal loltortir el malaudodirtir masel stop e kombali ngara chance tir restructure aududir di tigida amal kol misunderstanding na other belar mase igal bankruptcy galel borngir bela war ada dimon me daudo dra bank turn around they file bankruptcy emis di se digal wise bankruptcy ito ram rigel is creature of the court asgum kawan namo mesragaul diras emel lotoy rabelsem ikahara adra Allah argaw so lang adra Allah mo sira bera finances ragaw rogul asset ma liability ma cash flow ragaw mal mo dura amadala judge ek mo se judge ngal client trangak agagida a financial picture ngi magibol ngi tragor to declare ngal ala na bankrupt segidang mura amadala judge sa omes sa gigida rogul babier asugumang maral jasab el ngal ado toirable sele namo critical tel ko bali ngi en declare seguidel ngagidal adal mo bankrupt mo skum nga chapter 11 seguiden stop a creditors nga reorganize sa finances ngi tara direk el feature agagidel bankruptcy law seguidel chapter 7 wala liquidation waya judge order nga mo ko trigger rogul kloklen so lang raw era abo mo sa da gel book balance ngi masira da magarang address sa gel balance mga kamal lunar mo ng arteng senator leng nga direct ata shobal lege
sa el direct lo mes ngi le gurens basengaringia bankruptcy law bal introduce ngira Senate. Nga mil sa tail to ngir mangara about 15 years ago. Milu sa diga gidale kalam nga lebora newspaper karatia belaw. Maseng tiagida imol issue el missing revelao el mal critical ratora siobay. Akti bring that up hopefully within next couple of years the mesan bornya bankruptcy law belaw. Letya nga maungil direct el Ministry of Foreign Investors sa confidence pagpredero belaw kasi el tura siobay ngari exit gida skum kata na mo dami na mo da sa edar harabel said. Hopefully we will happen. Ma'am sir, la merubak. Kora, ngari kora kami terkau kiri sirting lah ja. Kami dulu sirmle, kami nak kuam lu betul terrage. Tiang hari ini nak kuam la, masukum tu kara ada orang yang la ama meruringit. Itu bukti mulme, kata peste kukulin mu fit bela. Di gumdas yang la, sing girel ngari ya oi tiagin. Di kita la, tokorak la, siapa mlem itu te dimlah dos pe oi tiagin. Di el siapa mlam gis bela mu muklong para close to tila ngari oi tiagin mol kol. I see. I'm sorry ngermang, wilul dasu. Also kung makada kam kora di o tin mera nga kalwasi. El lakal ngarni ngaram tumal lirgit, malboni ngaram okluyo lirgit. Malungil question. El angas kumendiagar gid al time, ya gombali an mana optoka belsele da sel harau. Trigger creditors sa dol dalar dol dalar ngi, mangal ada mo diagar sub el reform telkom bali ngi. In other words, by iklo disadvantage as kum dia kada psa chance ngal adam reform radi da continue dal dalar ngil mala although ngal adam na bankrupt mang segidia advantage ringi disadvantage ringi ang tiang direct mo o costa akong bali esental on fala bankruptcy and namadas emel morabang kalbaro although that's the end of your line. Atora siobay, ma even personal. Amle adra bank temir bubak. Beselbe time adra mail apply loan ngara First One Bank. Aktua credit check skumang pop up masengal adam le fala bankruptcy 10 years ago. In this seguida mase, sir, thank you for applying. However, the credit requirement tra bank monthly. No bankruptcy. Mung say why Endra rakaulo mera udo tra bank. Kuk seguida kuk disadvantage ringi. Ngoi se mengiri tiang protectora amra ning protector adra siobay. Protect them still a second chance. Second chance. Seguida mal advantage. Ngoi se. Mungus pa lara. Marco dos alla. Ngoi se dia manu ito ko. Kami peska ulbong na yema. Ya kakana ngari erol tukoy sa buk mo saude. Digote maru pues el caso es el ang mengal beses en el matlo el program el ang ulma seora garruba kal kora umdala dala orar tial du meng nerul to kora mo so dala kumdas club to trail adireg el masao o tilo sa club to trail o masao dala kora buai e wai kal dangaringi mar adara media mar adara ais el to del molen kalau mesa ikagi dem su aigang em ruko ai semua adra lu lengkang ke ster ak adrigi mabluad malla matura aklangar nigi asal bila time aku ben to kar ada buko mon dal merga ko sigmi ram kom mo bekel sandel bom dim ko igal to ko ar makalment wai se ami mokul kalment ngar ser agi del wai se Aigel belul, belul ada hari awal lider ni, saya tabung itu di mugara ada kukti ada mereka, mendia kalau ngese sawan mau ulah belul timur megi semua muatan mereka timur itu mendes baplai, klub tu telel, kita ada bela, ada teruba kamu sawan ikan toy, bayi ma, ambil amlah tiang lem sawan ikan toy, baru asal ngaram mesin sawan, menarinya klub ni itu lem gikrel. Ela kalau melau pri dalam lul ada dia kan mau bumring na mau dak aklar gitu namo cloud tu telela buk adra media ma buk suil smada kal toin morara mengagote sel togora aus pela amakit el gar la arbulis mar bus el tiro da el sunday
tianga malo brao del toilen kita madengel wasa makitel garra ameta aisa maruana ngarinya temelia ya kundas we kata amadengel wasa kudo mesra blul ada igel blul ngarinya makitel garra ada amat amatemal lakunarti dan mengicingay megida bela itu karang lagi limarat kularay no mo bledel kicingay mal utang na bla kalabus el mertemal ragar menggotel mering o igidel sel ngariar ngalagidel mo temal raika mal dia ka aldu uledrni mengida de stobringi mau ulung mal kora mo mering raw de suek sirak sik nga ay wasi te widel bulis amle positif ragar aterur tira ais ya atei mertira marijuana eu ngariar te tiul kalabus el de kamle test tir te nombre ka sandet tir mobrao del toilen se domestica tel anga lu madargen ese ra hotel builen dire kam naringa o tel test e dim na lo wais o tel toy se bolo ese ka makara ya do mes el a ya qabelmente am la tutkia adram bigel el numero de la bolis engagi du ma so atingen lo sen braer o ngem luror kami robang ami sa mo mesringi il kombora gurura imarram bigel ma bomes ringi begini tianda mo metigel wase inga dia ka skule dia ka experiencing ya uro atorar bulis maran le no soldado le sertini so de soldado diga luru la le private kumbali luru mara milite adois ngir dinga dia ka experience makuna lagi emlam tut kelmo o bulis ngara tiga gitu ngar emel bulis margalbus amla mos pegal maknitel kan menggal sugum to sen adram digel madu tirigel adra qabelmente ngas ro qabelmente lo sisibi me humra laiga etia gitu ku kumla bega ya tia misel no mes ringi mum kitan ngudri ilen kame dum al sel ewi del bura gal markol lewi del bui ma de satia abui gam amla dra bla galbus angal andre eisam lotre arbulis am la motuta le set nerbasa togora audo mai gara ada moso isla galbus ya arbulis kita mereda arbulis ablel gubirni ya vice president mo acting el 10 days ya guk attorney general mo acting mereda tende engai gidel ada el sel o de club sei tedel adam lo mereda le pulis engai gidel guk mereda guk komesergi guk iyesa meng elati gidel ser mal masang gorgil was alia kadom klat kra vice president ma president was alia orotela o tutela la rablu a otro cloud tutela rablu mode gal tutela $1 million ludo de ma ke isai ai ge ro wel suguma la raba ablu am iwai mal tau ten waisi metiang amal meringil toile ngar ogi merak ekin bal berapalatik sebelau reporter melu sandus edira katal gisang ra sel ewidel el buil el oisa el disela igal tugura tutelalla emlaringa hiri ngara jesi era senet bang soal subudin galos rablia bulis edira ka bol merek itu mramul maul nglen ya senatoris ala umrangi emla brael emdel merela misal bol way segi deng mara kada mal masang masawada $1 million rawam digel baigam se se krap lula di tial tora tutela la al sela bulwa ta amaklo tutele mar sumu mangaloita o tutela la lo ise pal mal ku sual al tukol de ka sebe dosi kidi mo klaw adrigit maklaw de rigit adar dar obis emo o meretia ak malol ngit ka rang ese senator mo bil adro biya gula dia ka sebe dil mo ngi dia tora la me amrula la ma giri sira balo mesetia ak mulgoy leng mal tiga ko mesengi moy sel to ora mutra mada dos eren dia desa balu ka nabala moy geni ka sel to namlak mi telo mesengi mak malo ngi to ri wasi ablu ani tel blu mo ta blu it's enough te do bra ada belam na to der belau kumi so mer gai to mar ngi del ise be ta blum de dur ada oles mar adra Bangladesh ma ul mo klo to tela abla tak do
open government, sebenarnya lokto mereka tuh smart dan mungkin, mal atau lah mangara lagi di mula marali. Asum dia kabol mereka, ukul perbegi. Lagi kami terkau jangan gini lagi subjek terang irma. Dia garuba ka saudir tiale iganga kora urlen. Tianga at kora mrigele tia title ngi ngirmak mase The Great Impostor. Wasen dia. Korang gel adan mek mase. Ngari sa hotel famous al katsudo. El imol adan ganga asar mo diri ngilen ganga. Amel ara uniform ara pilot. Idria ka tal pilot raskogi kabiruba. Somehow lo ko pilot raskogi. Maka mi sa bulu ade ngara salary. O eurile mukmei eswal mo toktang. Maka otua bilel mangara surgery. Oy. Eurile mo adara banga. Eurile tamatigir ngi osngobi. Manggodem ya gubir ngi makadim no kosak mo sengaga. Nga great impostor. Oy. Patukar ulia mo biringi nga mal famous selbugar ngi. Ngaro ba kamsado nga hider ba ka tior ulang. Akor omda sertiay gido katsudo. O legi das ku manganga great impostor kale brad bulak ngi belaw gido ato tagay. Akor di kami terangakan di kora ko mo sirol takoy mang sige da pati kami teranga kayo. Ngayon ko kami terkau gini sil subjek terkau yang irma senator. Hindi ka ki ungil tuta para itong kau ma ang irmang ma gusto hindi ka katiyak Adal ba? mang agi mala hearing of course it komsulang at invitation algo ka medyo makataon nga medyo ino kami ya ko marang utulang irmang luas ata puay pota ata puay wal senators madubog esel ko klangaring offer reklado luas ko kabencho ino kamami of course esel ko tangara democracy tial government tangaring in democratic government maltim lakot tawarak mle kom aktire ko ra tire kingilu tial tu al senator ramlamo about 1 week mlongol tangat makilu kamitil banking and financial matters ko ngora arngi oversee ngi ay gitu ko klatilo nga Jackson Henry amina adal pai makawingin mga di al sil sira kural may kimla ra hearing ra public safety Ministry of Justice may kay gitu mo sa te udalang irma kay kal tu amalo ara projector may kigulmes mapatchet tertir mengaringi masera kim ngaringi president tra seneta mal ma vice president tra seneta man lo ngilal tuyi mo plakatak loger tilwa se Michael problem seral ko temela a minister Arnold Oilo ngaringi info atleta lul bang tral mo sa okol men muter el al time dirahan mo sa meng ya patchet tertira olingi tahu-tahu tulma mga samokra hiring ra pulis leway gel tolo ko to tiram na tira kamla disay de marain beto tiram na fire lengi kay ki terus lelakar al sila o mentim la kay katati tatim le fire tiran tia kay yang aringi ay gel lolo ko luaset ngaringi corrective action sira ko pepira talman al sila ni mangwayal ngaringi Aureo dan mana rasam akle lagi gitu. Department terelang detail Bureau of Public Safety ahmal klo alo o mesringi coverage al sela bulur belau. Tadire kan lo ai selwa sel baby ratime elmer okya kara ablur belau etadi man tertiran mo bulis tertir. Mai dire kal di man tertiran mo terka matial dire kam lomrekal al klo marathon na bulur belau tingil titirir betokol pulis ma ambulance maro ko iletial fire department pungultur tial public safety al mlo mangkadat tian ya klo issued tir elang atire kalwasem agi stretch out thin oknya mataututa mermur tay kay gitul betokol al tokoy hindi sel guk tamber kamam ya pli lawet ninja ka altu ulel lagi provided kangsay git ya ko ratara altu ngaringir elang mengmal kuram lo ngin understanding nga hara omsoti hindi most of akli apli la bulis uspe auto to marbatok lungila say git ya
Asib ekals motif seikit. Uli ko makom recall. Yung mula niya 390 arrest travel 3 years ago. 3-4 years ago. Front page ran yung sumarokul to katum na arrest trigger mager. Bakardim na arrest te merkong. Hindi ko natim lo. Apa rokul to ko edim la kamal result tiar rogil. To ko nak trucks. Tial fighting la to ko trucks. Ek the mel arrest rar baby rar bui ka. Marmlo suspect mga statement tilo del akong das we Senator Kauma Jackson mga se tumi nga kaboy grass street. Say ako tumle interesting statement tilo del other drugs. If I go down, we all go down. Yes. Umbrella. Alin di ako sa statement hamle close statement tilo del wase. Kami arrest nga akmo do to klumi. Siyam level ko tingin. If I go down, we all go down. Mang ardang adi akal mo kablo. Ardang this is smart. Assume siya ba may 100,000 di ako petax. Kung smart rin may 100,000 petax. Masya labor niya ako yung statement. Ardang ato may sira mga tak na kita. So, tika, amigo. Yung mula niya, recall about 6 months ago, yung mula niya arrest imora drug dealer. Sir top dra news, itel arrest adim lengil makodir. Legal drug money el mark el ngayon mo legal drugs, adim lang pulis. Makakar sige dito if I go down, we all go down. Yung recently, tiyagid na front page ra news was. Tira malam drugs, mala udol. Makora mo madakter kertial madakter mo sa other ngiling. Silbol kultim lan merdel belaw, iti ang main issue. Issue tirang sa ududir, yung sa officer. Wait, issue ko miya malam drugs. Kami ta si ulo la babo sin manggar ka ma'am. Sige na ba issue nga. Ngaram ka to oitia umukodal. Sa odra volunteer tiya kulwadan mokodila drugs mo la ka. Melang kadamla meritiang itiagid lilo bare eli. Just imagine albor niya drug test government track lo what's going on. Ba information gudengel wasi kada blabber mo travel. Adim nakal official to government. Atuli idir adro tel government el simbar gut tel system. Hindi ka official statement tel tilo del official minister wasi tirgagida milla drugs. Dirga. Adang ngaring irma babili. Dia. Bela aklimutin morsel un deswirar ng ngaring. Hindi ka ngaring mal famous statement wasi mangidu. Al sumo to mesit til arrested til ngaran matamal, let's go for it. Le hombre gol hindi ka talbol ka drugs. Kaya kita nga among edya kasi le top dra front page at yabelaw. Itemlora blileom to be imol embotel. El marijuana ngulmi. Imor ngayon to be imol embotel ngulmi. Dim naka-adal bol arrest rin. It's just a big show akong international issue kasi mama all the alak drugs. Ial batigra tewid el officers nga news. Et dil mol gire. Siya nga ran message sa sendrin mortigal betul kami kadal buik ngari aududir. Idi akal salu ula kada karingir kasi let's just pai boto demi ka Manila ka hara tax. Ako ading mo morsel to me message lolto del nga government mora gidardi regular people. At tilgibel ngod at tial lo sa dali. Di akal bigos mo wala bla kalbus mo kasar kalbus. Di akal bigos sa mo to ka uniform aududi mo. Dia other pedophile. Adim mon pedophile. Ma other drug smoker. Nganya tun drug addict. Di akal siya maliwas suspend mo di akal ayuana. You know, ako di kulwa sila mal kibarin si issue. Hali tali tegi de tel mol gorgelen. Di akal gara ikan merkol tar Sunday. Nga maktiregal di mesara Facebook di ngari adu text ngil meranga ka tegi del tugol sila 17, 18, 19 ng mari test. Di na ko wais mangari melmut analysis ak eatrika tawat ang el til malia la al pulis kila leng
kita tialo mesra blue other rogi sel sukumar police especially other tala atumaliala the first thing tinggal mereka sel blue next thing todo se temne arrest tal ga tiagi tin beli Pending. oh ela ga ya problema last week adosi gra vice president minister justice ndi bus ngara Afrika itu siga president ndi bus ngara Washington ela to siga ela nguk ngara polawi tiagi ela ga gire do mes lo ase ya tara mal mering tol dilu sel tirgel chips rakel 8 divisional police sa gotel buile temle mawas tin bliwek el mongel tangerul buiruri tel motor luter til le temomru la kel uror el wukm titurni man mal sel gumes nyak mo tiam gas kala hal bu ais tel tokora drax atir kam nom dengan eli atirgel adra drax sa sem tetewit maloring setia engai gidel mereda police salmei en lango te tira te de teru luten mai mo teru mora jail mai mo mora CID el at the four mendia make sense was it ya tira gidar police involved mutu ku plamoklo como wasen la open a border metanami en ku ngram go ngai gidel ku esen medar police abu katri ngangu nara bara del ke magara atlamal lamral moklo emlamo oida arseltian me amalara adeltian mal at least from 7 to 4. Igel to ko makmo na Loren sa vice president, ma president mems pedil was ay kanu reor ya kumama ngat yang atim lamrut aurora government ma private. Tilgibel sel do mes namo odroi atleterela aurora tel to ra drax ma bia bulism malu de swal to igel gat migil. Kasi lo mo tangam data. Turin me. Kami guk tegora meska olgiu le senator malangania ko subject el somel jagal part raigal da guk mo te subject raigal tan sa ngania tingin ngamil gire. Dia kan di soal luaset pun wah ikan lulu ko ngaran newspaper mengkal direktor al atik medung memerai lah. Meng kalau ko to mes luaset mengarah ko ta ko pon Lugun mo beesen mo direktor a pulis el hopefully sepel kutmok laikal nal sang sela apela pulis lo re lo mengela minister ma sai kiti akora o mesengi o sisil time seraha kotel mo aktir mil etauler last week et milas ka kamiti ra banking ma in financial matters mang el al Eli itilis pakol maangua status stable le ome cycle albok ngara kamiti nga ke mo malang alpun la sengra nga pupurun ngaringa imol la ra perul belang ul namon la related al mortiale lul gorngi adal pail kirela sendik tungil aktu adal Gale, oh diwil. Ma Jackson diwil. no yelngi RPPL 11-9 sel la alkilt makli Regis Agitaya sa later senator Regis Agitaya hindi rin mo la manay mung say ekok maadibus ra drong le dinti sel la men muter el anga away al dire hal implement ringin say kita ko mo o mes ringil dire ke mo support mula semua ra implementation ni Can say private banking. let the private banking el asay the private banking away al taral mo patra national banking rapulur belaw al dire mo attract maklol investment el merapulur belaw al CPL book me book spread ra ay book baby the provide baby reor malubing book diganti se way ul mong national banking a president girel mamlut kral mo atrapor ni emo implement ringi mo urang me the luaya NDPP di NDPP book malti Palau National Bank tiaya way al koras spread mo omsa suwa tokol investment may kan mar adal sorin me ol to du dir al selbe lawe book palab sei kit ya kora ya ngar sei kit el mukte ke direkal sera lorain ngil senator Agitayan direkal bukil meklatar alla pending sei kita direkal pogo mesen ngi se buk mo mengatmok la ra a wealth investment almasoy so sei kita pending luaya kulme sei kal tablo rek mo se mai kam le ka bokwak ngire luli seli kara banking longot la engya buk merul tai kita wealth investment
Nega mengai kita betul lo sa at nga kaladal bail kira la tokoy ra investment ta maldi mau trege kita tablo tokoy sel kuk tom da swa maklol investment ta kam ta ha tom ta suringir outside del meso is nda hal sebe da tom ta suringir al sel bela kut maklir kato spera betul investor sel momot moklay kam ay gay kita ako rat tablo sebe eglo ay sel gumir elang direk betul ka ma angara kamitir nga kal masawtra tergi dari asal kamitir kuk masawtra to social security lolonga sa angari ma ra contribution ra employee ma employer saya Halmotela. eh Motela. mo 7%. I mean of course ang wala sa ra 8 mo almo nga 65. 65. Ngwayal ko rati plaksi sabi ko rap lewap tulog raikal ko rap. Ay gitu economically correct and then politically wrong ron daso. Hindi nungul say gitu ko ating ulal ya raw le pay pulaw to swiw. Siya ngungin lalpon la mal uben dia kalungin lalpon la. Kami, minimum wage sa Kukura, bangre, siya kang kampura. Ay ka umodong ito ko yung ikal, bila, ulang, kampura, o tiya, opinion ako. Okay, diyak, maluhil ma'am. Salang ka malhapirin ngal, Ang waisi. Senator Chairman Sige the Banking Committee, mga kadrabang sa amla do kaya nga sew, len sino nga ka, gaya nang mga matingin namin sa gidele certificate nga, nakatara ada bila loba nga gidele license ra securities. Nga kasi alam mo ra Wall Street, member ra Wall Street or trust tax, nga ra arbitrage. Ako da sarak mo yat pas West Palau mak suspect maganel adi akalta. Anyway, sige tora well fund amal global goal. Le katama do example a Singapore. A Singapore ang ila sovereign wealth fund tir May. So lang i-create tabor tir. Masigi del wealth fund ulang ngaringa Singapore Airline, ngaringa Bank of China, ngaringa tagi del Bali tir operated tagi del port tir. Senkila Temasek. You can go to Google it, Google ringi. It's one of the most powerful coastal lungil run wealth fund. Temasek. Ngarigel may. Ang kagidang gagawin ba kabelokoy? Ang combination of dudet, adrabulu, ma atigal investors solid John Rigid. So hindi board borngi, hopefully adrabela majority. So here's a good example, Rubak. Let's say tagidele Palau Culture Center dong itak ringi. Kotulungil project le Hawaii ka kamlikira Hawaii one time, right? Ma brother gidra from like say. Shell Polynesian Culture Center Honolulu is the most number one tourist attraction in Hawaii. Yes. It brings a lot of money. Gide kami ruba ka tara ko tel misil asset tergid a culture. Besa tiang besa gal art tertial ma adalo mloy ma gal art tergid ma asal sed ma akalet is the most unique rabul art. Marami ka showcase more tourism instead of the diving to create tourism, culture tourism. Instead of nga well fund, instead of say create equity open ringi. Ang ringi sell the run ringil mo after so many years na sego. Instead of turn around the Muslim corporation own a culture center, lungun me o trawa share ringi mo kukri other velaw. Eguk mo tal maudo del may eguk mo ra second project. For example, a port. Ngarama port rigida. It's not big enough for Moragal dial. Pero liya pa port rangat maong ram luguin ge, mega cruise ships. Mangbuk tra revenue mergid. Akmal follow seguid el laswe senator, mas seguid tara basis seguid jump leap forward economy mergid. Mal malungil ulaso. Gali guger ko elaigel 100 million el ngartial BS el compact review agreement first year and 50 million, second year 50 million. O ay gigid ludo el malo ara sila gigid tukul malo. Mal sabel, as a matter of fact, mal recommend. Kaya ludo dito na trust fund. O the problem with trust fund, ay look pa sa benign investment. Pero di man lutura Wall Street, tigil Wall Street managers sa mal investor akong bali Amerikel. Ngaraman niya kada nga sa sell May, investor welaw. Ooy. Let diablo what at the end of the day we make
Imol bad, trol al-arma madringi. Trol balo ala o ya, at mautringi. Di imolwet. Hindi wet on wet. Leng bagi sa igan mirigi, they create employment. In meantime, in relieve lao mang most el move or more sustainable economic status. Yes, sumong mal sub edel mas segel ludo del malo tur tagil well funded, man. We're in good shape. La sige la am la mon la. Ting nit ngwaya dir halbol active. Maul ko mo active sila, yung tip sa el loki sa patokol. Uspera executive branch el merur adori ang arang regulation ringi adat yan di sibel di implemented mo. Appointer at board. Lesa mo board. Same mo. Same mo. Mela sige dir el ang aulda sual mate el namolla mangire el uspe patokol el support el kire le nga maktire el support ringin adal bay ratang ato ang lingi ma ang karuba kal ol me dra president ol kum tum do ra president el move it forward ang malungin o sisil time en sige dili kara social security dire kal kora so kal lo ke ringin wasing wa kara do swi ul kire en kora ngara kamitir nga Mo siya. Haling ang irmanggel ko tumle mari retire gitu ko makalbo. Kamu ko. Tiahat. Kasen ya. Wagin mo ko. Sendo mesen girel mungil tokora liko umasa kadam la wa plata en ko mal SS ma pension la giro am das sikad magarali di de ko ngelo sika madangli sa ba to Blura France last week and the last month. Kali tu ngi from 62 to 2% or 16 mo 62 age. Dim lok marda blu trimil gis ma malesa pa atayarat kulara ele demo trigal adra France tiril mo ha trigel mo to prol adra wol haraw mo to sorry igam tia mal magal di ko mese ingire lo mese ngi wasin na mo de swal to ma 65 madrid sel angarira atara close to 3 adra blu agi mo magal wase el ay asung der increase ngi ngara service el mongil waite ligera PCST tax el al busu bringi go loser girel en manal girel mo magal wase sel sum trula besel tax am waite lo ngas ngara klung ya ma lo ngara mo ru tringi ay galgu peslu do del mo so is mo tiagi akum da segi da bodar lia adra blu mo understand so ul ngas ngi tiagi da rali di sum tu ko di wal ngas ngi da do sa ngi da o tiro ese en la ul mo to ka mangay Sí. Dia nga pinan ke yo ka ma senator ma yo. Do spia bes ludo. Naga sera blaringat lagi kidele state vice representative me mak masi. Bes ludo. Sel industry kadong as a tax ngil instead of 10% mul 20%. Example a medical cannabis. Asumor ngir belaw mga taxel 25%. 10% nga earmarked for pension fund SS. Len yes nga namo ka choice sige namo gid increase rate senator. We have no choice. We len al collapse and more damage rabay don as rate. However, this mga ringa is source of industry. Lagi nga tourism industry na mada fishing industry. Udot tungiya medical cannabis industry, ita tax tira 25%. At 10% rin more segid, hindi kal sa lobrao del moral adrabalu. Our pensioners sabay da increase sa benefit ng mortir. But we need new money. Sira ko tel merur tiang. Esel lo ur lulux perni. Adira katal da chenserin merera. Kerdi ulangas aududirar ade oitia. Oyaon. Mandi mira el mol awanay. Basta na ko trula social security, rabulur bela 65 cents ara la imol kasorin talgaro. 65 cents awan galon kasorin. Siral sa ingel tiang president sa lira 1985. Wow. El an 6 tala 100% el blor ba para lalo. Ara trabalmente na mo fall lang sa aududir. Mle 125 mo 215 mo 325 el ato si krolelo ban mo 6 tala se mandana. Ma PCST na mori. Kada mo sel al sum kom siliga udo del mortirgal lograr elang e please protector min gisra ido. I see. Deselo ur langul meskak is a retiree.
O ura sir al 65 cents ara la kasori. O ura sir al 18 cents ara al dengi nga. You know? Ako umdas yung di skalaw daw. Lesel mathematics amle uli silungil mathematics. Lese tiro da robesong. Kerdim le abuse ri. Den dia nga ka dalaga amle social security tirgele dim la kalor tirgele dim la uodle so is per se ligar uodle. Mong biso rak mong adim na $90 a month or maybe $75. Siya lalo lang kasi rin mo kmed na rule that to clue. Di siya other end ra, di na katalo ko rin. Mong mo to ro ure se ne toro luase. Tia loyal, agu que querer tia amars. Tia dia kal Maria turm lo speria Mr. Wiltersen mo se. Como ter mo se ko tia ba del blamo dia ka dobul bo revetri. Le que do rob tu gura chele. Ako sa solution ra es esa nan other than in Sierra Leone jak. Asuma pera se el lon tira 10 million el membro ra komiste ba. En se el lon tira sembal blaguran se tir. Kado sma angara $6 million. El ribam per tel ura ya kun mutel. Instead ra bo loidal ababiero o ur dir toda misión el mosigaudo. Additional $10 million idolontir. Emul me di motugira se le la moluteri e lutel mo si sure. Le al sukuma ngari o le lulurol mol mal bu 60 gire tira ku central ula. Mo bre ko 65. The senior citizen award because of shortage. Me vai ku dim diga mendero suma ngari ate le la un deswa boto ko. Siga da delegation mo sigaw daw. Dim sigaw daw. De ere chance o dim sigaw daw bol atter. Le government ta dire galti al budget, una dinutul mas o do $75 more. Adra government. Sige daw dim apply ngil moral bilis ra ito. Kuntas. Hindi ang kala dal bab all mo course to call was sep ay gala sukuma do de nga bigel. By the way, lang mas mo 291 million. Oh, ikaw din el alta. Di mo igigid nga investment ng mul collateral. Mote to but sa nga alone ng gas el mora Wall Street nga alone el against ngil la 50 million at tela. Iya touch nga ti alone. Malu be ngulo le investor pension ma. Malu be di mo to be sell investment. Investor ngira SS. May si Lagu pasang investment tawa na. Di mo ko dira number. Di yung investment. Nanti saya kita orang beli. Di kali ada orang soal pun. Dire kal sulang wara itu nga kagit le karupa kamle mention na bankruptcy law. Constitution na kumta suwe lakalui ng ngaringil ngaralain item provider sale giren mo lang. Le bankruptcy law kung marang aluasing provide a bouncing net and more community as a whole. Mara atlo siopay, mara atl ko malo mal sepir. Tiya kal til pora bankruptcy tiya kal til apply more businesses only. Bankruptcy apply more individual. Le baby na timing ileng ngawul mangaringi wayal provide a bouncing net. Al-mora individual mal upeng company al-ngaringi passion tir move forward emong ekuk mo obdo tukuk me mangway al-kora provider say do asem bouncing net mal upeng redemption ra adal kuk sa pel mutun mo apply mutun malas esero do say giti atira kal important atira kal ngwan ra igel ngarakan sti aku mrang do asing ngwan ra igel ngarakan constitution if I'm not mistaken ngaringin ngarakan constitution lek matangel wase serakuk ngara house akmetal kunto batani hindi ngway al kora di moktub al mora senator sel time eguk mamrel hindi ngara constitution el kire la blur government malur belal provider alun leng say lendi khal sebe ela ekan may kan lulu bang korma economy evolve to koy hindi khal sebe el keep on going hindi ela khal provider abang chinet dan moral pekal adal kuk mong obotob temi lengel adal obotob temi riyo ay idereng motibo sira dalongle mal open outcast tingil na community metial bankruptcy law sa pedalom lo mes real was a provider with redemption ra el toera ara
Atau kau era ekonomi malubeng wayal provider ABS life ringi lo si krole leng move forward ransela to try to challenge himself ransela ya community ma ransela country as a whole. If I'm not mistaken, second chance law. It's a second chance law. Hindi ako man misulang ra. Ako taso kam saule. Senator opportunity ra audaswa. Leng kadokora nga ram leng aldo di ulum le sokal inviter ka. Direk le sokal o ay ser mar beklado si tel opportunity da le berka. Ti amorang idir other elected leader abuay. I say, sulang. Malsumang sabi utilize at tiyali kao si sa akla. I-share information on what Senator Basilus. I give mal invite each and every one of you. Hindi be ready give challenge sila kung mama. Kung may give supporter kung we have our own mindset. I say. Oh, mga mal bisula. Ako na bora bisus hindi ako bora Abisubus. bisubus hindi ako ongerul tapik ng alfabetet. Babong. Aklo me saigel truil toil ngara madala senator lang bralo toil omlod mora PCST tax. Makmal ako me sa truil at am saing ngi ga dilu nga kalwa sek mo saing ngi mo na mo tu mata magumes ang las el mangay di wala house se ko taramon nay ding mralungil do me se do me se do su be adal ba ka ul ul e kada mal mom tiglo se ti albe es el tax a mal dir ngi luhul ko ngerio tuti el dimla lo su ngil mo ngil ama dimla ka udo suira adra asenete moni ma ada house rigilong ngarngi edi ko wasil dang mo ngiri la magumes ay gel tru il toy ti agi de selo overall gumes sel ako na so ito asin 10% mo 7% elan 10% ta tax akkor omda so se gelelungil direk lo mes sel se instead ra on ganti 10% el more ay gel luxury items Michael to wakal makar ligel maklop to trail kalma ada ko tax Michael el asel tara waya adengi maral awes to waren ma service sa PNCC wala ka tax ni ka klop la klalo government may mga tara mal klop to trail igel present malu ang duro clear ngara outside the market malu nga outside wala ka klop clean ni ma diril may ito nga sa ngil wasik elang ewaldar tekluk ya sumung to segi de haratax el sumung sel lo mesel elang amotal telaklu ma question se glelungil do mesel min emrelil lega degam taxen lega klokli arang leget oldurok me dirgam ngara ngabarda abrukla clean map lirin maklokli me mai ka worda thousands of dollars let's say sumung 50,000 blahe ito mo pe 5,000 el tax ra Igel la cosa mo do mesa kagit ngasa druli tegi del tax mungin ako mesa ko senator mungil dire mo mesa gilos ako mesa tra malter melen tablo tax aurora blue velo yak dire kan matche ra blue adam briwe dire gisa imol waklu itel blue tu madan tela engaria tablo tax aurora asel mumbai se ed ruli sen dia me lil di mo imol tax PCST de cleaning ruli mal wadlu tel mora Tegi del guk tax bla ngari me de guk makli de dan nam sak tu el makutil tel besel tax bagumdas wen kemaral tu gida maral at tel sal ko dire de ruli tel mo imol tax al de gisal si gida ko sogal Malungil daso mang agum daswa alit atul terro giluleor adi ka public hearing Sige. tel bela Marcelo, espera Marcelo, God bless his soul. Ngasi lakam correct the mistake. El atir ka nga ditir lula amendment ditir ulala ditir paserngi di kami lula amendment di kami paserngi. Abela muira bek padirara. Ditir tabreda del okorngi. Isi kadro gira to korabang rajak. So to korada siyukang ma-news na ba ang irmang. Kakaraw sa ito mo respect na community kira sila adrolbi. Oy gagit mo close to ko rat sila kaleda may maleda ma invite ran brother abang or brother shobay mar adrablu el memlo all town the swir. Ya kami util di true ilbu ila kom la mo mistake.
Ali tirgal three matal me saya real ale three matal me e pas la PGST about 2 years ago. Mag-importante molaul de swilar bulu. Marian adal gukta kalau ngadu rabuai dit expert traigel madu ngil to. Si gatrire mi bai tetil lego mal tabul de swira sa el help tel imol society. Sila adi ka mitral girel selendi. They're smart, they're good. The more the merrier. Narial musti som di. Oh, hindi ang nga amendment del introduce way nga lol ko ngirmang. Del introduce nga Senator Inapol nga rawlaw. Nga chairman ng committee. Mang tali mangi amrura report ring ang ka mamal nga kal siya pokto ka mamro ko senator sa member del committee ra Ways and Means sa Senate. Magi mo omes ringi mo oreo lo kala Inapol mingat mo ring mo sa igit. Apay yo ko raswa kal tuli awasing. Tapay kadawra nga saulo asing nga amendment la to mo lerada mandi mi sa do. Del PTSD mal maknital timing kita melawan auto dan mem kata uspe ringi enforce ringi but yet again mal erin diungi laktuli makpora senet telom tu tram diungi hindi it's about timing ra PTSD o social time and it's a hefty tax almlora goods and services ra bulur lang el ang PTSD udra ka adra auto PTSD awul mumlo PTSD palau goods and service Ado Mr. Sella rakot emle girel VAT VAT value added tax emle 10%. Hindi ka ngilul met change ringi emle sukat mo tax ringi ra import ra sel hindi mer transporter kata malay ringi magatabre atul ngawdo tra awrade ramel mera community malay ringi ra pai quarterly mongmomeo tar adal hanaw. Jadi wai kele buffet you pay first before you eat. Yo mau community mutu double atlay ang setul to ko yang ang sele PTSD hindi sel amlut mamungi al sel ngari nga PPT business profit tax. Yes ay sel ko mesel business profit tax ang waya dulo asing lorry plates ra GRT. Di ko hindi mo hindi in overall in milk at mok le tulus pe auto sella adim la se ADB miru yung ilun mustria adre pe law kita mlo force mlo malaringi la katamlo ra economic crisis el girel tel to ko na klakang kotang maturis tel girel tel ese el mlo ngarngi ra covid mlo de ka choice gitu nga ka ku commerce mal no de ka choice dim la karo albindi commerce tin mlo de ka choice kada ding ilul fund financial operations ra supplement ma services mura adra balu para important part wa sem la mo ngarngi amendment I hope peng sa amam rulin mere ito maldit tara kamate do amate mal saura wilul de sweb mang aktira kal mutu repeat agi invite rangi del adel elected leaders el sola kim challenge ngi raunda su tagi tagi ngal so am lo ya additional al bekampes ya ko mesela teme deng de la trubo ma kada mora abisupuso Hal ba kaya bispuso na ba? Ako mesera ka ngir mga kadria viral. I see. Katilob na Facebook wasi ka o ba o kawal basen tra investment tra Palau Media Group masaunder in China ba university ra sinal mo kanik mo na military ra sina. Siya mesel kong balir kaun. Diya ka labes. Kaya release sila 2018, awerak paskate ala kuleng sila presidente ra ngara, mle face ra pres ra American. Mumlo mention ra garuga kandim lakal mentionin by name, dim le mention ra idea serngi. Luasim ngir adang yaun rila kasino ra blue yaun. Publicly dilo presidente ra si se ul suira ra adra pela al time. Corazonil mosesein mabudula sinara tokora ukarul ya kal tokora rowi tokora karul e dire kal ble mention ngil wasi admera klol congress ya marreta ra house ma marreta ra senate dire kal sorry la de muita el mora sinara tokora karul
ada mera tigel mga tita tokoy ito may matigal kau dire kan mlamo bariung sin mo na sinama military sina na tora a free press come so daw tiar mo ko ring free press kagule mo oy dire kita na sina Armo me senator akpelo iwi o se ara modelo sen makloto telegon mablo asinam agent asinam amla ngam o spera news na kan molsis berngim halek pes lo ay sel mablo ta sel business ngakam rule ako tak noram beso ka mo resistir aling lightning bakit yung spera talbo oh arabe isin idi kal sebel ihal po ay sir may ngaya ada belaw poligar pasino sa ngaya so ba niya siko dikto ito say 6 months mo 1 year ka sa resistir magugure mera akong kung makusistir ngi o takliya sa ligan na tiyan hatel mo so isir ngi mas ligan ada midira sina el mal de kalomra complement tir sorry a free press el mo so isir ngi magirili investment ra Hong Kong dem free beta dollar license magiruli mo mamnagir stata 2020 ya moria covid mangbasim Material mga asim malastira ginmal mo to resistir ngi lagi horror ngil el basically mala information na belaw ma Pacific Rosis mara Bluasina hindi magulal mo ra station na government magina mo try mo ra CCNT TV na sa Sinatel mainland sa English version hindi kasi ko ngil ito kasi a government re kamiu adia ka relationship ngilo bangkela diplomatic ngilo bangasi na mo bangga Taiwan hindi kasi ko ngil magina mo kortilo sa kamama ti somam uldu rabe a business mo a trade di apa so ikaw sa ko nga sige sa mo pasar mo makmo ay nakakmadelo siya man mo pro tutele awul maku ring sa awul aku bas ay gel baby rat koy kami ora other belaw el presidente tergida awal plans pati government amerikano wasi bobungir ka mama ala ka ma'am a obriu si mo show by tir man Asia di ako politically adriel tubuog siya white marisina. Hindi question o, ngaring nga siya bare, la problem, malgiral mo ng litial o sa likid at may drasina. Kita ale wal tera ya men tinakuk tira men tira kadi nga lightning biya mga lakal se question o a business ma dolo ampa se ruli el al sil ito ka kada sina lo business belara alam digel ma addresses ma hotel hindi ko make sense and di bla ka lightning or mo break mo ka ala dik mention na trigi ber sel article tilob da lengaria tela imol organization ka mama other ni lenga cabinet chairman ringi a purpose ringi to improve agagidele tourism agagidele bisyobay lo bagidele mamilanchana di dakal politikan oy agad mora lightning ranga bisbus ranga ngaruba ka luay ranga masing ngaria rumor mase ang ayaw ramosura United States government mala a subcontractor ti bakti announce mase kama meruba ka rangarmas alinda kal entar ngayaw re meruba ka rangarmas ngar eriu Council of Chiefs amla agree agi mo pass a resolution lom togra any lawsuit le more United States government le agi mo mesrengi amerige la ungir tira open government asuma re issue gi ada du disel surtir gamla mar ara atmosphere mla mongod situation kam bo lengi tertik mas memory surface around airport ramam le seguida ula ulsasuan may mang akti announce mase kami berubah review the timam segi the lawsuit. Agi mo pass a resolution. We don't believe in lawsuit. We believe in good negotiation. See that. Awal apa tu mereka gini meska talbung. Mana dia di somni di subject tu somni mungkin ada bela ular bangar gitu. Sulang akmal di mereka asal lo sebarir tergal tial TMC metal talk show gua kena invite tergal mesois makmal lo orang asal orang itu merbek kaum terkadubagi aktir ngilu obis ra na mlongol tengah temakuk milngil temlora tial el senet mlangu obis maktir ka mangodro tra tritele laurerek emlo sabe kal ku kota badai kal kulugo elang leke emle part tial urior el gider ka ngaringa urior el pending maktir ka mungisa mulu ka gider ka musubra environment ka mamro ku ki kau kamit ki kau alavet makalore sel box start tul ko koramo motmok like al baby ore ang maltiak mind al ko medu mur kami we ko kau aisek mulo ase mangara activity re galure ram especially activity ra kami til ko nga chairman ni nga ka o committee ya pitchel committee nga several atal
Hindi rin kalkuk consulted tinggal baby le o kore kuk me mai kuk kata tu ya kon mal musulang ya tidak mal musaulah ala perlu bela ro kui Man saula senator em saula tirgal teruba Jackson ma ang irmang ngaringa imol tokoy planira ta el afternoon ak me interview arte del ngal gerbela irmang imol tira tirgang arte del terapista lo la bang arba digrirtir mla top dra school e decide el merbela ul beulor Tamta. imo a taima imo nga bis aligan natus malmutin imo ngalgal a mother family ringi a Gintaro former paparang na Gintaro angkorngi itirgam la ngal gitikal bibra adi mo marigara interno ringi mo ngadi ringi me imna decide me rol belo apri ira pleng taksay ngal ko belaw ay tir mga arbab schoolir e decide merme ma kudos el mortirte del malungir dile wila o sengil gira balur belaw oni termi malboni te liu e bomestri man la ria wil toksor tira el allo ay sa singara ul to bra school el buter merbela seya gasta kargma me akun ter kama man bring asuli uk mo sibil tun ini man bring asuli la senator mo sibil medyon kama bring asuli la adal bay ma irmang yo mal mesaw Mr. Melsande uk pol la kalbasanga Mr. Soley, agi kuk ba iba tingin me ma. Kuk mo menol bertian mal kulabal program ini, me ikaw man sulam sel kuk Melsande.